Rekord ta' 1620 student qed jiggradwaw fi 18-il ċerimonja li jibqgħu għaddejjin sal-ġimgħa d-dieħla, 81 minnhom f'livell ta' dottorat u 1539 f'livell ta' masters. Il-maġġoranza tal-gradwati 983 huma nisa, filwaqt li 635 huma rġiel. L-akbar fost il-gradwati għandu 76 sena. Issa li gradwajt I'm looking forward to the next step u ovvjament dejjem nkomplu nsaħħu r-riċerka tagħna fis-settur individwali tagħna. Well, I'm definitely relieved. I mean, it was a long time in coming. It took a lot of work and yeah, I'm pretty happy that it's over. But I'm excited for the next chapter. Graduate fil-Masters Health Medicine Society u jgħin inkompli nikber fil-professjoni tiegħi. Kontenta u li wasalna sa hawnhekk. Kontenta ħafna li rnexxilna bħala grupp li wasalna saw. Very good. Looking forward naraw se jinqala fil-futur imma open to whatever life throws at us next. Bħala parti minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet saret qudiesa ta' Ratt il-Ħajr fil-Konkatedral ta' San Ġwan bħala moment ta' riflessjoni u gratitudni qabel il-bidu uffiċjali ta' ċerimonji tal-gradwazzjoni. L-awtoritajiet akademiċi rringrazzjaw lill-istaff kollu tal-Università u lill-familji tal-gradwati għall-appoġġ kontinwu tagħhom filwaqt li ħeġġew lill-gradwati biex jużaw l-għarfien miksub biex jagħtu kontribut pożittiv lis-soċjetà.